Reka tugusuhuze twifurize byiza udukurikiye umunsi ku wundi ku rubuga rwacu kandi rwanyu Bukavu updates n'amakuru agizweho muri aya masaha y'umugoroba. Turi tariki 3 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026. Twara amakuru rero arimo kugenda agarukaho cyane hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, u Burundi ndetse n'ahandi hatandukanye. Kuri uyu munsi rero tuje kubabwira amakuru agizweho muri kano kanya, aho rero turi bwibande ku nyingo zitandukanye. Perezida Paul Kagame amaze kuvuga yuko Joseph Kabila akorana n'umutwe wa M23. Ni inkuru ikomeye dushaka kugira ngo tugarukeho 5 kuri 5. Turashaka kubabwira yuko uwitwa Perezida Tshisekedi yamaze kugera muri Katari kugira ngo agire ibyo aganira ku bijyanye n'ibiganiro bikunda guhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Rero agiye gusaba Katari kuva mu biganiro cyangwa se RDC kivana mu biganiro. Namakuru akomeye dushaka kugira ngo tugarukeho 5 kuri 5. Turashaka kubabwira ibice byinshi byabaye imirwano uyu munsi muri M23 cyangwa se mu bice M23 igenzura, aho leta ya Kongo yagereza uko ishoboye kugira ngo yigarure bino bice. Nimureke tugaruke kuri amakuru mu buryo burambuye, ariko nta kindi kintu tugusaba uretse gukanda like. Kanda like kugira ngo iyi nkuru igere kuri benshi bashoboka. Urabukoze cyane. Murabona ko aribwo tugitangira kugeza amakuru, rero ni mudufashe mudusupporting kugira ngo tugere kuri benshi bashoboka. Murakoze cyane. Perezida Paul Kagame yahishuye ko Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asigaye akorana n'umutwe wa AFC M23. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabigarutseho mu kiganiro heruka kugirana n'ikinyamakuru Jeune Afrique, ubwo yabazwaga ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ingabo z'u Rwanda nyuma yo kuzishinja gukorana na AFC M23. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rutakaryojwe uriya mutwe kuko ukomoka muri Kongo Kinshasa, ibishimangirwa no kuba Kabila akorana nawo. Yagize ati tugomba kubanza kumva ibyo turi kuvuga. M23 ntabwo ari umutwe ukorana n'u Rwanda, ahubwo no umutwe wo muri Kongo witwa AFC M23, aho n'uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila akorana nawo. Ikibazo uyu mutwe uteye ni ikibazo cya perezida wa Kongo. Ikibazo uyu mutwe uteye ni ikibazo cya politiki y'imbere muri Kongo, aho kigomba no kubonerwa umuti wa politiki muri Kongo. Umukuru w'igihugu yakomeje agaragaza ko bidakwiye ko Amerika ishyira igitutu ku Rwanda hanyuma RDC yo ugasanga iteteshwa. Ati ntabwo ushobora kwitega ko uruhande rumwe aha ndavuga u Rwanda gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono tariki 4 Ukuboza, mu gihe urundi ruhande RDC rwo rugubahiriza igice cyawo cyangwa se ntihagire n'icyo rwubahiriza. Uruhande rw'Abanyamerika rwaduhurije hamwe rugomba guhagararira ku bihugu byombi cyangwa se rugomba kureba ku bihugu byombi, yaba u Rwanda yaba Kongo. Rero niba bigenda nk'uko amabwiriza cyangwa se amasezerano biteganya. Yunzemo agira ati ntabwo bigomba kuba gusa naho ruri gushyira igitutu ku ruhande rumwe, urundi ruhande rugatwarwa mu bundi buryo ku mpamvu nashaka kuvuga hano. Rero Kabila aba mu mujyi wa Goma ugenzurwa na AFC M23 kuva mu mwaka ushize. Ubwo yavaga mu buhungiro. Nyuma yo kugera i Goma, leta ya Kinshasa yamukatiye urwo gupfa imushinja gukorana n'uriya mutwe. Kabila rero mu biganiro byinshi yumvikana avuga ko ubutegetsi bw'igihugu cye kiyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bugomba kuvaho, gusa ntarerwa ngo avuge ku mugaragaro niba akorana bya hafi na FCM 23. Hanyuma ku makuru twari twavuze ko turi bagezeho arimo kugaruka cyane ku ruzinduko rwa Perezida Tshisekedi mu gihugu muri Katari. Biravugwa yuko agiye gusaba kira gihugu ko bamuroha uburenganzira akava cyangwa se akava mu biganiro iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihuriramo cyane n'umutwe wa M23.
biravuga ko rero Qatar murabizi neza ko ari umuhuza ukomeye ndetse wahaye umwanya ukomeye M23 nubwo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikunda kugaragaza yuko babera M23 kukirusha. Rero cyo kikavuga ko cyifuza ko ibiganiro byaberwa na Amerika gusa aho kuba Qatar, kubera ko Qatar buri akenshi usanga kenshi ishyigikiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bagomba gukorana, bagomba kugirana ibiganiro, bakicara ku ntebe imwe y'ibiganiro hanyuma bagafata umwanzuro icyarimwe. Ariko Kongo ntabwo ikeneye yuko bano basirikare bagomba guhabwa ibihano hanyuma bo kubera yuko basinye amasezerano leta ya Amerika kugira ngo ibahe amabuye y'agaciro nabo babafashe kwirukana M23. Niyo yifuza rero ko bagomba guha intebe kurusha M23. Rero urumva ko bitoroshye na gato. Rero Perezida Tshisekedi yagize hara muri kiriya gihugu kugira ngo nibura arebe ko bamufasha bakamukurira M23 mu biganiro. Rero byagiye bivugwa kenshi, bigaragazwa kenshi, bivugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bivuga ngo M23 kuba Qatar iri muri kino kibazo, M23 niyo mahirwe ifite kuko bizatuma nibura irenganurwa. Ariko muri kano kanya Tshisekedi yagiye kujya mu matwi yabo kugira ngo ababwire ko yifuza ko bareka iyi mpamvu yo kubahuza na Repubulika bambe na M23 kumeza amwe ibiganiro. Rero dufite gutega amaso tukareba uko ibi byifashe, uko bizagenda mu bigiye kuzajya bitangazwa mu minsi iri imbere.